It me me choose Kevin Taylor more credible than Okatakyie Afrifa. Sana na America. In terms of journalism, Kevin Taylor was so change. Ya mwani pa obe using na no 248 to di mensia di e dia ya ono ne political again. Hwensem no bi aboa abronye aboa papo e fence abronye ebe ten huntumi radio huntumi TV a odi oti abrochire okoko so ono ne ya asantini ono ne do 224 Dr. Amoakohene no 224 MPP for na NDC for na asoma no hwade nyansade a akoyonga ye otie ni nkoma odi ene e ho konti katanka no ogia no mu bojama Uwanya ofe. Medafo Asante Regional Minister adie achese nei aso asantefuo binimoni a wo mo kasa fa ho mo bose achese enya asem ketewa na den na waye midi ede akosi agwajewa donko na sisia no okọ Asante mamu a Asante Regional Minister ede Asante Festival aba asisi Asante for hwe ni mo se ombetimi amanagina na timi abaye festival akono na efe na enra yehu se kwakumanu and styles ahodro chechikumu nyina wo nyina model funny face mu nyina di so achese wo model shantare ahodro ewo stage so anes akono efe ye na osane clean up exercise essential so ewo Asante mantemu anese efe ya akono nene na branch ya yefe ne maru akasa de afa ho se the Asante Regional Minister ne de chese esoni na efe yi akasa na ochiremu a Asante man wo mo susu ne se NPP amenyoku edia na so NPP betina so 8 years eniem nduma bia ni wono ma Asante man enya ene mari waka nsem chese enya asem ketwa medofa mekan for tap send enfa ma so sani sika efa mo na ne de abo man Ghana mu tap send ebebo wi ankasa wo de abaya ne so be kwa apostol anase Play Store no wakwa download tap send wo honum in process so we bisa promo code na waba de pa TV the ashewo fi ase fa your transaction na yen so hwe nemu no e wes na ma bonus the account because wa de pa TV a wabo the ashewo no no me do fi enti ensem bia Maro the tuja this is a course of Kumasi obi bia to edi akiri so ati ase eti Asante Festival na odi abande a good initiative I bomb person the way I shall say no surprise say after clean up exercise a dom after that I see a bobo she dom back in rest of a boxing no kwade na say boxing no boxing no dear una obi no obi wow babi omuko bia that's the case come Dr. Like sir kumba nku wow anyom to fo amo ya ade na mane ye fe so ati na say Dr. Amoakohene ma ama because obi akwanya ni say betima come sa sir eti asida kese no koma Dr. Like yana Dr. Like can then Dr. Amoakohene because adewe this nyansani ne betima adwene sa nyansani ne betima adwene de Dr. Amoakohene adwene also why na Asante Festival said here region bia ye kokko wo no and see am build here ye try wo dom the whole Ghana ye ne wo dom Asante your mind ye dom so Osha said the bed in kakra but minim say from next year next 2 years next 3 years e be gina Asante Festival nya de ketwa okay because the no sha say na surprise me a surprise me wow and then so mo ye fashion exhibition fashion night na wo bi me call observe bi o hwe nipa dom ko kuma nu mo ba bi Dr. Like said checheku 3940 nefe so omo che entire mu difference entire ni ade ni nyina na omo ye no omo ye ni nyina because of say ye nyina be kan won bomba ko entire ni sa ne won de normal obi abeti o hye bi de we checheku hye de ba ho na ye normal tade a o hye o de nam but I say ye nyina ye kan won bomba ko sure and I de Dr. Like ye a whole Dr. Like o di agro Ronaldo zoo no ojira boxing ring or sa o ye bi not sure say kan nyina bom se nipa baako kuma we do what I say ti wonya obi a na adwuma bi se Dr. Amoakohene na obeka say normal anasa de na o ye no fa so ni so but ya ade a ebedu ba bi di putu beba e de adwuma beba be masika ba nkofo botom
unu say na nanka ye ko menhia yeah but ye na otumfo se to command no ni Ghana otu kwan eto de nkai bo mo say da bia na mo ntwensan ye me ba tie na otumfo osoro onia no na ni agye ade ade regional minister Dr. Amoakohene no anu hu ne say Dr. Amoakohene ye nyansani oye batwemba oye obi a na ni ate na ni abie ene no Dr. Amoakohene kasa ni speech bi o man wo ba bia na omo ye fashion na some can say ye nyina ye asantefo ye find this senior people in tonchen but ye dia ye nya ne say asanti betumpon na sa na ehwe ene kwa me hu ate se kwabre MP ate se ono ye MPP ni na NDC ni o MPP but kwabre o MPP kwabre I say ate so me nims ate so ye MPP na NDC ate se ye MPP ba be support say ye mboa na ye Ashantiman ento no emfa na kutuma pa infra na odi akire na okoba no wote ohwe grounds a wote say manfo can say e bia MPP for say e bia ye Asantini ye NDC no omon support na Dr. Amoakohene de ye appointed because of ye NDC ni na be blame support ye nkrofo bi omsolo omti abrochile omo say omo na ye Asante na Asante but omo ta Dr. Amoakohene obitimi correct me ka say ade na ye na hema dwaben man ma di na chide coveting oti abrochile okoko so no ye Asantini ono na do otumfo Dr. Amoakohene no otumfo MPP for na NDC for na asoma no hwa ade nyansade a akoyon guy otie ni nkoma wodi ye na ho konti katanka na ogia no mu bojama no anya ofe regional minister na odi ni ya na other regions ni nesua and eastern regional minister oba no Dr. Amoakohene no osua no sir ono so ya sha say what say Greater Accra o ma say the young guy na ye na nkrofo bo na baso ye nyina ye nya bi ya mo cha say enti obi a obeka say otano ontano oye deyo oye regional minister na wa kire say ono na ya Asantini ono do Asante ono do otumfo se tutu nya wa wote abrochira o kasa na video otumfo na odi ntokwa ahemfo na cheso do otumfo we mu na omo ye na cheso ye dey do otumfo so dem echo what you say na kaka se Dr. Like mbedi akiri o kasa kwa kuma nu mbedi akiri o kasa yan MPP time an komo franco beba komba ko bia no be fi omo ana sa adwene kwa mo mutirim okay sa nyansa adwene wei emmo mutirim say ade we dey create employment hwe boxing na ye no o hwe Ashanti warrior onya Asantini to say ya o MPP na o NDC ono ya Asantini o ya Asantini obi ni party but na obi ya ekoji onye e bompa si onwini hwe de Dr. Like ye do di akire na because we ya Asantini nti ya Asantifo nti yes and rap say na you Accra warrior so buy but abokuma say obo mo twema sanity ne se for ningina sane ma we be gi tribalism na mpo afi ye o say ye ntwema wo be fa seat aye wo Dr. Like ye na wo ye ni pamfu eno cho say Dr. Amoakohene ani so ade no wo soro eti ye no ne ye support no so atade o ntrablo tire ama ye sa odo otumfo ahun ntina ba bi nya se odo otumfo social media ni nsemu ama obi ma so odo obi odo otumfo bi ye so odo Dr. Amoakohene se won no Dr. Amoakohene se won odo bia ma otumfo won odo bia ma kotokoman won odo bia ma otumfo se etutu ana me bodi akasem se wo so on no Dr. Amoakohene won no because na no otumfo se etutu Dr. Amoakohene ana why do so o so obuade na say nipa we ne betim di mpuntu aba Asantini na me cho what say na wo ti be say won no because ye NDC na ti be say okeka wan asem dia eti nyame sha Dr. Amoakohene eti ye di nkomo afa Asantiman ne Asante regional minister no obi be ka say mo positive video man for comment e na wo ye NDC ni wako endorse ana so ka bia ma Kevin Taylor ono di Asante atem ti wona what bi bisa na wo fa ne say say Kevin Taylor me won say me video say me didi obi atem video mu da but ono kire say Ghana for so kire say so far as awo ka bia ma Kevin Taylor nan die man ka bia ma Kevin Taylor question ne say interview ni kire say na nipa ni busam say Kevin Taylor no Okatakyie Afrifa why na we good journalism why na ni nioma na we ne betimi di o man na tumpo na me choose Kevin Taylor of Okatakyie Afrifa because Ghana yenya
Okatakyie Afrifa Kevin Taylor so for so be break Okatakyie Afrifa. Okatakyie Afrifa na what the radio so na amia and ofri ya no aba ontimi ntina one radio kula no 3 years. Dem cho what I say. Sa na ye kan ye di atem. Because me di ka say me support ye di atem. Because me ni atem. Today try me support obi odi atem. Ana obi di atem a no nche say de oye no a eya enye because odi atem ntimi fa say odi atem nti Okatakyie Afrifa oni atem. Okatakyie Afrifa oni atem ana. Odi atem. Me asantini. Me nka so obi ani atem. Okatakyie Afrifa wan tell radio so ani ankran for hin atem. Amo am matweleta ina kopache. Omo de omo nya hin. Yanya sa. Etimi ma choose Kevin Taylor is more credible than Okatakyie Afrifa. Sana na America. In terms of journalism, Kevin Taylor was so chen omo. Kevin Taylor was so Sana na America. Okay, yes, I share the other side. I'm for can say recently videos are we no mo say we NDC ni. Ujitum say we NDC ni. Oh, me NDC ni but me to aba, me to me NDC. I feel last year man to aba ni. But it's here me to aba, me to me NDC, me to me MPP. Because ya bua nipa wa na adwe so di mpuntu obeba santimam. Ya mua nipa obe using na no too force to di menhia di e dia ya ono ne political again. Hwensem no bi aboa abronye aboa papo e fense abronye e betre huntumi radio huntumi TV a odi ba Kevin Taylor na kodi yan ka bo sankofo kasa o ti radio so a omu use huntumi TV huntumi radio no e de kasa fa asante ho ko mu nim say asante fo ye ne use ye fanye cheap politics adeya soldier fo a Japan o munam any police for Japan o munam MPP ba e mbe yuma fo na wan say MPP kra be bia. Okay, Amaro, so who posti videos make sure comment section I did back one time say yes we are NDC. We are NDC number. Oh, many NDC me my tour about me say my tour about 2 times. I feel meant me and tour about come 2 or 3 times. 2 na my tour na my 2 MPP. But I to no for no southeast. Okay. That's my constituency. Edubiama. And the second one so me to no Konongo. Third one na kana meto na mo Asante Achimnof. Okay. Intimate me anto na me to aba ba ka meto ya ka meto MPP ka meto me NDC. Say. Dabi say we no mu bo man na me. The wa wo ya Asanteni mapai. Ada Asante fo nyina sa aksem mu nya aka. Sa aksem no kwa na ya me pese mete no. E na man krofo beble fa ho e de keka e fa so keka ni omope me o ya Asanteni no tese o ya MPP ni ana. Dabi on say me na madi ba kwa metatene say Asanteni de me da phone ne nsemo a o kan so hu ne se bit meja comment or comment section hono like na share ma for enya bi enhwe me ni biem e akosi aboaje wa donko makram. Mr. Mankwa, me wo fase wo se ni ska ba ne de awie ni project no. Eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem. Enemre mu. Na monte tap send nka. No so ne de. Tap send dey easy, fast and secured way. Ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download dia ebebu sanso promo code o ma the pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa frɛ na ka akire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what me use sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se see tap send that trena shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no